Roi try. Si shao try long ba ba. But ngi shem ya ka jing ba ka chong u. Ha ka jing em ka chong i gen. Amen. But ni ne pai ha ka ni ka pon na ka tin ka chong try. Ha ka ni ka sngi. E kwa bang ni pet kindat. Ka ba ka tin ka chong try. Ka kren yang a ba dia pi ken na ka sti ka benang kong korin ka nong ka benang kong ka de khot ka ba khat pra. Namar kata ka tin saphang ka ding phna ka long shisha ha kita ki ba jot no ka jing pi. Harai hangi ki ba yot like im kalong ka bor ublay kani kalong shisha ka jing jot ba ka jing be dalang ngi ong ding pna lada pi pai sa ka history ha ka por jang ki Rome pin sngo pla ba ki Rome ki shim ya kani ka ding pna kum ka dak arajar snem menshwa ha ka por jang ka hima Rome ba ki Rome ki dang sansar kani ka ding pna kani ka ta ka dak jong ka jing penting yang kita kipai ba hak to ko por namar kani ki dak jong ka jing penleran kani ki dak kala ban ong ipi ka jong ka jing pen pang ka jing pen sitom bat ka dak jong ka jing pen yap ken ka bamot haba ki breu ki yoi ya ka ding pna ki mi kemen ki yoi be ya ka akum ka jing ibe namar belai kisngo bet ya kata kum ka jing kordet kalong tek kum ka dak telai pasi haka por ka bamenta namar laju ai ya ubriu nei ka briu haka jing sdin no telai pasi ka day namar ki jing sha penrem no yaki but arajar snam menshwaru ka ding pna he bamenta nga bu pi habang iyo i ya ka ding pna ngiyo i ya ka kum ka jing kermen kane ka dei ka jing kermen jongi ki kastan gen denum dei kadai ke cingkerman kan dei nomar kata ngitep bet ke nigelom ngitep kadai kristan nam dei nomar habang ngilai cikelom ngitep habang ngiyoi ya ke ding pnang yongi ne ubayap ula dei u kristan bat ngiyoi ru haki yeng meni bakadon kata kedak jong ke ding pnang kan marsen yoi ya ke ding pnang ngiyo ya ke cingkerman kan ngiyo ya kata banong ngikir beli nama kata habang ada yan man kapor nang ti na po moyong da po iti siya po rendang beriu mo ngayo i gitu kedak deng pena namar ki ong mensyua baya beriu ba gitu ke jaka pinda yo i senon kita ai senon da kedak deng pena balai haba da layo i da deng pena ngek kita ki bar snah gitu ke jaka ki kerman be ya kene bo onum dan bayap syu nama kedeng pena kanum penyap harikan pen emgen. Amen. Hari menshua arajar sedem menshua haba yo iya ke ding pna nganong bi kamlong kum tapat. Kamlong kum ta. Namar ke ding pna ke dak ka mo ka sign ka balong sign of shame. Cross is a sign of shame. Ka mo haba yo iya ke ding pna kalong ke jingle ran haba ubriu dan hato ke ding pna ken. Namar ulong lungkot hato ke ding pna. Hey baki bahayeng ki bahasem ki ong ngimi tu. Dia kata, tentang yang bau Petrus ulan yu Yesus. Mdai tanggo Petrus wat ki bahayeng tu ki weiru Piklam yo ya kita ki bahayeng tu kita ki arngot kita ka hang ta. Namar balai ke dak jong ke jing le ran. Kedak jong ke? Jong ke jing le ran. Kedak jong ke jing pentrim. Jong ke jing penting. Bat kedak jong ke jing yap. Handrai ngadong ye fi. Hari Yesus Kristus haba usimpat ia kata keding pena. Upen kala ya kene keding pena jong kecing ting, jong kecing leran, jong kecing yap, bahkan day no kedak jong kecing yit. Ngapan mapi menta haba ngiyo iya keding pena ngiyo i ke? Ha? Ngiyo i ke? Ya kecing yit. Ngiyo i show kecing leran. Ngiyoi badan ubalait naga yangi kata-kata ba usimno halade ya kata kading pana usimno halade ya kata kading pana de namar kata utrai uong yang apa dia pi hagalenong ga kendai jong ka gospel jong Lukas ke dekat ka arpulai uong ne ula ongru haki baro lada unuru uman banwan na din jonga ai ba unlan yalade bat unra yala ka ding pana halak kesengi bat unbod yanga. Bidip kini ni ka por bo Jesu umpat sya sdin halo jong ding pana. Ne weiru na kinong bod jong Jesu umpat sya mla sya sdin halo jong ding pana. Harit kini ni ka por nganong yipi.
Bau Jesu ang ya kita kiba wan man bot ya u. Bat ukran ya ki bat uang lada uno noro umwan manwan na den jonga. Nyamar hagane ga por ki senran ki shembet ya ga ding pana kum ga dak jong jing le ran. Ka dak jong jing tieng, ka dak jong jing yap. Hari Jesu hakata ka por swaba un sden ya lade u ya tolupa bat uang ro ya kita ki senran bat kita ki nong bot jong lada pikwa banwan man bot ya nga. Uang ya gane uang. Kan mau ya gane. Pi haban le yu. Haban le yu. Ban ra yalaka halaka sengi. Wang da pikwa banwan ban bot ya nga. Pi haban ra yalaka ding pna halaka sengi bat bot ya nga. Lamda pi ra yala ke jong ke ding pna penumla banwan ban bot ya nga. Penumla banwan ban bot ya nga. Kene di ke dak jong kataken. Bat uji so bo kren ya kene ke senranam nganget kene ke senran kene ke kamdai ke benta ke besok ya ki ya ke bakin pediang ya kata namar ki ong kumno kene ke ding pna ta ke dei kata ke ke bo uji su umut ban kren ha kene ke benta namar la ke benta jong aban jong pi menta ke ding pna ke dei kata ka ke bor ke ba trei pelake ni tang shui ke ding pna ni la yo ya ke jingkermen nilai yo ke cik dei namar kata haga Hebrew ke lenong ke khat ar ke de khot ke ba ar ke ong kum ne Hebrew khat ar de khot ke ba ar da ka bakmi shau Jesu nong pelong pa unong bencana ya ke jinget jongi uba namar kata ke jingkmen ya ke balapu akmaju ula sha ya ke dingna uda iben ya ke jingle ran bat ula song haga kiti ka mon ka khat ublei fi ke Bible ke de kren shai hang ni wang da kami shau Jesu unong pelong bat unong bencana ya kata ke jinget jong abat jong pi ba uda le kum no ka Bible ka ong da ke jingkmen ya ke balapu akmat jong ula sha ya ke ding pana ula sha ke kan mau Jesu sha ke ding pana da ke jingkmen ndai da ke jing tieng usha da ke jingkmen ban penleyu udah iben ya ke jing le ran kan mau ke ding pana to ko por de ke jing le ran u Jesu ong kum no ngan iben ya kan ke jing le ran ule yu udah iben ya ke jing le ran hari hagni ka singa kwa ban kran sepang ni ka bo ke ding pana kum no ni ke ding pana ka pen kla ya ke jing em jong brio hari pangini pe do ke ni ka nuksa sepang uni brio u bekerteng u Simon unong kerni ngini pe hagni ka por na ka gospel jong Matius ke lenong ka arpinyo ke khot ka lai po ar habai kidang yemi no ti le syam yu breu unong kini u bekerteng u Simon yau ni kila ya penbor ba unlet ba ya ke ding na jong u to ngi osngo tangkat tahang ta kilale kumno ha ka to ka jaka ka Bible ka ong ba kilaya penbor ya une u Simon ke mo une u Simon unong kirni ba unba ya kani ka ding pana ka ong ba haba kida yang mi no kilaya syam yu breu unong kirni u kerteng u Simon but yau ni la pen ka Bible ka ong la penbor ba unlet ba ya ka ding pana jong u ban lek ba nge lapan bor yu gospel Markus ru ka to ya kata haglenong ka ba khatsan ka de khot ka ba arpu we ka record chapang jong ne ubreu go fi dan tang lai de khot chapang jong ne ubreu hapa ka Bible but ha ka we pa ka we kini lightly ki gospel ki dan chishi de khot ken de khot ka ba arpu we subhala long la man pulilem ti lapon bor ti yo we Simon unong kerni ubayat lain habalawan nagari bri ukpa Alexander bat urufas bat banba ya keding na jong u fi hang ni ki ong balapan bor ya uni u Simon u badai unong kirni u bayai lak hakata ka por kan ma ha umle ban le tor haka por ba yo Jesu kidang penyak procession ya u ba unle sa na pna ya u de u yai lak bat la batai hang ni bat kidia chapang ka long yeng ka long sem ke jong u bat batai ru udon khon arngon udah ukpa jong Alexander but Urupas Alexander but you Urupas nangta ngin syamru sepang jong na gospel jong Lukas kelenong kaba arpulai kerekot kaba arpun rio kat ba kita ngalam no ya u kile kem ya u Simon unong kerni wan nagari bri bat kile penba ya u ya keding pna banba na dia nu Jesu
hang ni pat ngiyo sokin dat ke information je phang jong u haga gospel ka jong u Matthias ngiyo yakni ka jingtip ba yo ni ubriu ka Bible ka ong ba uday unong kerni u kerteng u Simon bat lapan bor ya u ba unba ya kading pana jong u Jisu haga gospel jong u Markus labatai ya u ba ma u kwa ban kerno ban yai lak jing sisha nakata ka jeka hanrei kile ya pen bor ya u bat labatai kindiak susu jabang jong u bodon arwot kikon bekerteng u Alexander bat u Rufus bat minta bat haga gospel ke jong u Lukas ki ai kindiak ya ka jingtip syapang jong u ka Bible ka batai ba uni u briu jing sisha ulakwa ban yai lak no nangta hanrei layalam ya u ba unba ya ta kadeng pana bat umdei ba unya chakmat hanrei unbut nadin jong u Jisu umdei baniu ban ya chakmat hanrei ban bot nadin jong u ken mau keding pana jaka kata ka ba u Jisu ukit ka kia palat sispa kilo ngakwa banong ivi palat si kuntal ka kia kata keding ba u Jisu u ba but namar ba umla syu kabor kala telot hakamat ke jongo hakata ka jingya dai namar kata kishim ya uni ubrio ka Bible ka batai hang ne udai unong kirni ong lang bat nga nong kirni ken mau kini ke kirni ke don hapo North Africa menta ya ka jaka ka bangi khot Libya okay ke North Africa ke jaka bangi khot ke menta ke Libya ba udai na kata ke jaka ken uni ubrio but uni ubrio uwan se Jerusalem namar udai ujiu namar kerteng Simon ka batai ba udai ujiu namar de kata yo Petros ro kerteng ayo Simon barabor ki jiu ki jibo ya kata ke kerteng bo ya kata ke kerteng ya ki kon rang jongki kani ke ka familiar name kini kide kita ki jiu ba kilalong sapret no Shakiway pat ki jaka na Jerusalem ken. Namar hakapor ba kiwan pain Babylon amot baro ki jiu kiwan pai biang. Hari kidon ki jiu ki balapoy bansa mo shakiway pat mo sa Persia ka bangkede ka Iran menta. Kidon kumta terter. Kila ya poy bat uni ngangai kapateng ke jong kila ya sa no shane sa po kurni bat kum juru Henry kitipat hakapor jangan nyam jangan jinglan kinuan pang syakari la jong sa Jerusalem ban ai ya ka jing kinia but uni udai utaken but uwan hakani kapor ken banwan na ka benta katakan nyam jangan jinglan ukhamwan ya ka bani kendu lani ya ka ban pek ya ubriu ba on sa nar pana dei namar kata uyai kier namar uwan kanang na ka benta kata ka jingle nyam ba ong ka nyam jangan jinglan uklamwan nakabenta kini ki benta ban pek nyano bala sanar pana ban lek pek kenang kalong kumno uklamwan ya kata Henry deina mar kata ngalar ban sutu udai ubri ubaba uyai kier ban yai like nakata kabamot umkwa bandon benta bat kata ka procession ya kabala yalam ya uji suken wangan yai like no nakata bat namar ba uyai like bat ken mauru haba ulong kumta Kariam ka bet ke jang uru ka kamya per ban kita ki jiu badan ha Jerusalem. Namar uwan nak weipat ka shnong. Pin sutu ya kane ka banta. Dai namar kata balai begini ki sipai Rom kila ban ipla ya u ban bat ya u namar ki sutu uni umdai nong Jerusalem. But dai namar kata ngawat ikani mo nga balai kim shimbai ki beriu ki badai na po Jerusalem. Namar rada ki shim yono no beriu badai na Jerusalem kala banwan ra kajing ikul marsnong. Namar ka ding pana kadai ka dak jo kajing peleran. Telada ka hima Rom ka shim yono no badai na Jerusalem ka Jerusalem kan kulmar kata ka por jo kadiam jing laj. Namar kinong kumno pishem no beriu balului ban ba ya ka ding pana jo no beriu snio. But day namar kata kala suto ya kene banta kini kisipai kisuto yano bakin bat. Kenapa umdai basla su bat yo Simon kumdo namar kadon ke jingya per o ki on da bat yo ne kanum kulmar senong bat yo ne ubreo. Jing kisah ma uyai kiar ban like long tek kumne kan. Ngidon kat ni spa hang ne ke jaka. Pitep lada wan song upareng ya. Itu baita.
Và what là đang kini tu be uni tu mdai khasi uri poreng. Denem dai. What là đang ngiki khasi ngi ai sao shinyo jungi ngi sao tek kom pareng. Kare da wan u pareng de ngi tu be de pareng. Ne kom lo ne. Deyam itu be de we u pareng. Kalong kom juru itu de uni. Ba uni u dei jiu ne dei nang ne na Jerusalem. Dei kata ki abat yo. Ai wan ne. Bat kita penbor ya mendai tang bata penbor ai mer lai tra terdik pernah memra me sapok patok kan mau penbor dapat lek sipai kum ta bat ka jingya shem ke jang uyu Jesu ka baya per sisa men hato sen ngam te kanung finang kan mau ngadang kran sapang Barabas kanung finang kan mau okay to ai ngoyu blai ngastunat bah bang puli sapang kini em kidon mentah bah kini em ki priu kilong hadu tu bala tap Joseph nong aramat khaya pindelengok kini kimi nei kini jisa kamdan nak ministry jong Jesu kini kami kendo eu Jesu hakapor bu udang ministry ki kendo eu Jesu hakapor bu Jesu ulang telot benengkong dari Barabas ubayo jing pelat mentau ne Simon mentau ai me one ba ya kadeng pala jong teng ki kon hayang dong doi samthia ibang show matot doi kadon ka to jing long sipai rom kadon apse don ka to jing long dai gum do dan nam boleh menang ramai sengam dapat mobile dapat bahaka kemat hang ni rong asutok ini sipai rom ki waram mo uang pelengan ba nga udang kwa ban one bat dan mana menoro bat ngatarai yo don kini ki kon bo Marcos udah kot ya kini ki kerteng jo kini ki kon kerteng ayo benang kong kerteng ayo elek Fitip hakan ko por ka Shwa jangan hima Rom, lasen syar daga hima Greek. But haka hima Greek ula Judan uneus iem uba pau bahajong ki Alexander the Great. But bon sen ye ki kon tidak aibe ke kerteng Alexander ba kinong giru krau. Kedon ba ikato ka influence Alexander. But ba ar kerteng ayo? Rupas. Kan mau kini ki kerteng banam kilong ko kerteng jo ki Greek. Kim kerteng jura. Une usimani ki kon ubo ki kerteng hagi kerteng jong ki Greek. But udang kon ngangek yo kini ki kon ki wan lang batu. Yo kideng yerit bapli mo na ye sakana samla yo glatam arpos nem handa kidang bot yu kpang kideng yo wan lang. Ki yo ibo nu kpau sabat. Bangangek lu ba usiman ulang baklan. Namar hak tu kapor na Libya ban lecture Jerusalem kam dai kabajan. Pila ban page sa map bro. Sa sulay page hapa ki map kam na pa Bible sedien. Hari la pi page sa ki map pinda yo I baka jengay. Nganget ado di brio baklan bula ban poi. Hakata kapor. Dia kata kiro muru kini mi bat. Yanore yando banong kit ini gading pana ka batam cis 4 kilo. Hot ba man ini gading pana. Wow. Laju penbor. Hangat hakan ni kesim dan miweiru basya hang ni. Belaju penbor ban wan jeseng. Namar hang ni si pai romam. Ikop Simon baplim laliam. Cema ba. Ani. Pat ban ba. Kan bang baik. Kinong kit jengkit hayo gile ngomno. Kanong masih liyo. Dah hayo dah kit jengkit gile baik. Kanong am kisiau. Belai babin show wad ban ba wad belai wad denam. Dan am dai kisu siau kia. Handoi hangni ke betai hak gospel jong Lukas. Ko ang unbot na den jong Jesu. Bunbot na dai. Tatrai Jesu yat kumno. Lasyak sempat. Kamat ke jong ada syak sempat. Deng pangsingat kesenam sudah. Uyat kumno tarai. Uyat. Kloi. Kum ta tarai. Ngatrai tang ban kam si kam ro kalong ka be. Bet ken mau uni Simon u ye kendo yu Jesu hapo Golgotha. Hey? A Golgotha. U ye kendo yu ni Jesu. Ha ta jaka bahun ba. Yani gading pana. Tarai kam da jangai shu ha kata jaka he ban sa yu Jesu. U ye kendo yu Jesu hangta. Bat pa ba. Ngatrai uni ubriu ha kapor ba uba u perkat tarai. Mano badai une mga ba ding panajong une. Mano badai.
Pitep kidon so armut kita kaju hakata kapor basa na pralem baru Jisu. Kiro kisah procession kumta. Hale kiyat makiyem dan bana mano pet yaki. Hare hey bau yu Jisu pat layalam. Kipai ba babon kiapai. Kidon kiba yam, kidon kiba bentil, kidon ban kelijing geli bat kumta ter. Hare kidon so arteli ka procession bayat. Dan berkeli pada yaki. Namar ki kelalong lupa ki balarem. Henry ki lengok hang ni Jisu balai. Uni jing syau dewan kesan. Ba abadang poi. Uni usimon ula ba ya kata ka ding pana ke jang o. Haba ula ba ya kene ka ding pana ke jang o. Batarai uperkat. Kesenam ubau pet yu Jisu. Wang mai uni telalong. Dan ni Yesu di setang banyap yo. Pelai don kam. Ada kolon berat no ya utang hang ni layap yu ni Jisu. Pelai banyalam yang ni Jisu. Hari pitep uni Simon upendap ya ke ke bu Jisu ong. Saksi sing ini apa? Lukas kendai arpulai. Buat nai. Mana pitep buat nadin. Penongkong do di Simon. Uba ya kedeng pernah. Ubot yu Jisu. Umdai udah Jisu bala mipat. Umdai udah Jisu bala ya ke kamma. Hari udah udah Jisu ubah syak sempat. Ubalat telot dan borsyo. Wat ban ba lah ka jong ngading pana. Ubot yauta. Ai ngo yu bleng ni wan syak jinget namar ngitep bu Jisu la mipat na kibayap. Hari Simon uyo i yauta u Jisu ubah telot na kibat telot tam. Okay? Batalot laki batalot tam. Kadai kani ka benta ka penlong yu Paul bo unto ya kane. Ini pa sinong koren. Ka benengkong. Nama Ukraine sa panggading pena hang to. Meneng lasdang dekot bakat pra. Mentang ini puli ka dekot ka baar pusan. Ka onggum ni. Namar ka jing ibit u blai kalong kam start banyak kibreu. Bat kajing telot ublay kalong kabakam don bor banyak kibreo. Kajing iyo? Kajing telot kajang ublay kalong kamayo? Kajing telot ngakam ongi kajing biit. Kahang tu pinapay hadin ke semikolon kadon. Bat kajing telot ublay kalong kabakam? Kam don bor ban no? Kam don bor ta. Kajing telot jong ublay. Uyo iya ublay kanong ipi yo Jisu. Bau telot. Hari wang uni ubriu kam klan bor ban manga ngangai Simon. Pitep upol kei ka bo utho akisiti. Kam nei bu utho. Udai ubriu ru bawat benia aki record. Namar udai perlok lang bad Lukas. Balai upoi ban tho yang ni ka banta. Namang ngangai namang sampatai ye pi sibet namar upol Ukraine EU syapang kani ka longyeng ke jong Simon. Uang hang ni ka jaka uang. Ada ublay udah ubah telot, udah ipat ubah kam down bor, banno, manu bereo. Angan yo Simon no, ngapai ti klain manga, uni ulong bat telot, haringa ngahabod ya namar ukam klain bor ma Amen, amen. Tentang irwa habang telot uklain ma Teng ngaku abanong fi, lada telot ru ukam klain ma ban manga. Amen. Padahang ni Simon uyo i ya kani ka benta. But ubot ya Jisu. Uyat bet bat Jisu. Ngakwa ban ong ye pi ka story jong gedeng pna. Lani ka jinget to siya pang gedeng pna. Klemu Simon omla ban pendep. Klemu Simon penumla ban pendep. Ya ke kana syapang gedeng pena bau Jisu bau syak ken halor jongka. Lada umdai Simon ken gedeng pena kanampoi hau tau lom. Kanampoi ken halor jong tau lom. Udai Simon ubaba ken. Pat belai Jisu ang ba gedeng pena buat nadien. Ngasngau kana kwa banong yepi. Ka kubor jong gedeng pena kampat kot lada ngaba mapiro nginum ba ya gedeng pena ban batai ya kiwei bakin bod yo Jisu. Amen.
Berangam mapirung inum ba ya keding pena hala kasengi ban bod you Jesus bat ban pena pi don kam ya keding pena gen. Hakane kasengi habangi shementa nakane ka met ka jong trai. Kalam da ya thu shapang keding pena kan long ka balen oi gen. Namar kani ka bor jong keding pena. Hey bo Simon uba ya kani keding pena. Uba teu Simon Henry udai ukrispat ban peniesuk yang iwei piwei lang bagan ni keding pena upol uang haga Ephesus lenong ka baar kedekot ka bakan riu tu ini pej Ephesus ar kan riu But ba un yo penyesuk ki baro ar hakawai ka met haublei da gading pna haba ulala penyap ya ka jingsyun daka kan mau bet ada kamdai keding pena gini medan ni ka jingesuk ta ngiesuk mengi badu blai kedai hakamet ke jong ukris halor jong keding pena dai kata upol ukren biang yang ni uban biang yang ni hakolosai iwe arpo badu ong bat dau ban penyesuk no ya ki baro haladihi haba wala penlong ya kejing yang penyesuk da kesnam da keding pena jong da kai da kesnam hagai da keding pena jong dau nga ong laki ki ba hakendo la ne ki ba haki beneng wow kabor jong keding pena namar balai kaniri kabor jong keding pena kabor jong keding pena kadai ya kaban penyesuk hakasnam ke jong Jesus amen ban penyesuk ya ubreu bat ya ublei ken lang baba usha ya ladi ya kata kajing sha sa halor jong keding pena bakasnam ke jong kawan ra ya kajing esok kawan ra ke kajing esok kata di kabor jong kata keding pena namar hakading pena am ngong fi hey beki room kong kane di kedak jong kajing triam kane di kedak jong kajing yap hari ho Jesus apa ngipek pat ya Jesus am ngio i kedak jong kajing dai namar kata hashtish kinong room nong basan da khat ka bak pra ka bak kren se pang kajing jong trai ko ban bang idang long ki bapop ndai baho ulah penisuk yang i badu blai namar usim no ya ka jaka jong aba jong pi ka bible ko men bang idang long ki bapop ukris ulah yap ya pli ulah yap iu ya pli la ne ulah ya bujeli ya ka jaka usimon ngatip kat ba udang ba ya kadeng pena udang bot ngaden udang dan bon kijing berkat uni udai mano haka badengkong ukwa ban yai like no na uni ubrio hanrei ki rom ki bat ya jing sama de ngadong ngi Simon udai tangu ordinary man ulang ordinary ko mangampi gimlong iye ruam dei nong yalap dei senran jong Jesus dei nong bodi jong Jesus dan bentai ai baru Jesus mau le uwan naka benta ka Passover kanyam jong jing lai uklamwan ban ya kendo yo Jesus dei ai ruam hang taken kalong tik ngalap nong ye pi long tik kum te ki kra ka kamba ka benang kong do Jesus la le ka de kana Galilea hey kana Galilea kadon kata ka jing kawaya tho but hang ta habala lut ya kata ka wan kadon kata ka kra but ha kata ka kra henry tili ki kra bala bu ya kata na kata ka nyam jong ka jing pen khoi nyam jong kai jing pen khoi chu skin det ngi ya pet ya tai benta ha ka Yohanes ka nong ka ba a khoi henry ti la don hang ta henry ki kra kibada kimau bala buk nang ya kan nyam ke jing pen ko jang ki jiu ki bang nyam we kat arne laimon la bu hang ta ya kita kin riu tili ki kra belai hin riu belai dai nyau belai bu de ki kra ha kata ka jaka baga bible ka batai hang ne kita ki kra de ki mau belai ya kata manbu namar kini kimde itu ki kra ki baculong maman kasih hari kini de ki kra ki balabu kerpang
nak benta kan nyam jong jing pen khoi bat kini ki kramau krayu kramau hey blay ula ai nung kong do ya kata kaan u tho hey ha ka mau bat kini ki mau la boker pang nak benta kata ka jing pen khoi bangan ong ifi ki jiu shuaban bamja shuaban you shuaban bamja mau kita kamdame kita ki balong ki Parsi ki Sadusi ki ramba lingdo ki mau kita ki lingdo ki judon ya kata kajing sat ya kakti jongki kajing sat you ki sat nang ne shane shuaban bikin bamja ki sat ya kane kat ne ki sat ban kane kakran Syapang ke ritual lah ni kan nyam baki day ban le haka bakin sat ban penkot ken ban yo ya kajing penkot labu itu ki kra bat kandai sen ki ju sat bat kani pi perkat le you ke sat kiti kan mau kani kala di ka way na ka big issue haka Paul jong Jesus kani di ka way na ka bentam ka bala le bahaya ka ministry jong Jesus namar pinda shu ai ya pi ka khot sa puli hi haka lenong ka ba hinyo jong gospel Marcus Hinyo dekat bandang kong terter. Nanong ipi kisah ban keli jingkeli oh Jisu. Wang balai ki senran jong me sha bakin bam kim ju sai kiti. Naka banta jong aba jong pinong ka ikene. Hari naka banta jong ki am kane ka tradition em kala bat ba. Mut lada ki senran jong me ka bandang kong do meni kai ki ka bakin jado kumno bakin sai kiti. Kumno baniyo? Sakti, kumno ki senran chome, tangga jing sakti kim tip ki bambet, haba ki wan na yo. Tada mede no hikai bacanai, melade ban hikai ya ki ban kong do, kumno ban sakti, kumno ban yo. Kali kata, bat kene kade em, kaba na kaba tama kapor, kajang Jisu, bat pitep, balai ki Parsi ki wet em, namar ki yo ibo Jisu open Kenya ka system, baki ki labo. Mangitang yun le you. Kan mawang, hadu bah kapor kubet lah kayang iban sakti. Denam day, sakti. So balak kau player kakti ro to kapor deh. Sakti, deh ya. Hari kata 4 million. Denam day, 4 million na. Hadu mentar day obam teng bam shua say sakti hadian. Denam day, ngila million ni kata. Pihak kapor jong Jisu kita kebumot cuma ngikum ki pastor. Ngida wan karkom sakti jongi kita ingin nak kata kera karkom sakti jongi kenya per bat sakti jong pi te kibru kita pet kinang kini kita kisakri kita batai katno bani kawang kumno bani le kata dan ya kata kena Jisu hang ni wang kibu ya tak kera le yo man pen khot ki ong ladang mantakas ngi dam dan wanchu hakani ga yeng kala le ran wang pendap hang tak kera. Hari Jisu le yo vitep. Namar de mau. Kai pendap Hari Jisu hau tau mau. Pendap kawan. Kawan gede ke batiang. Kawan gede be yo. Kabayo. Kan mau be. Jisu pen kala ya ke hukum syaka jingai yen. Amen. Namar nongkong do ya ka an la tho hai. Hau mau. Hari Jisu shem yo tau mau. Halor la de. Halor jong keding panakan. Why no lah kacang kesenam, bakal kesenam kan kelawan habang ngama pi ngidi kan, bahkan pen kan mau bang idan ni kacang esok berdulai, amen. Kumno kan ni kacang esok kawan, namar kabor jong kedeng pernah, namar kabor jong kay, bor jong kedeng pernah. Unai usiman habang ba ya kan ni kebenta, hangat udah ni kacang perkat. Hari ke Bible kan batai tan ya kan ni kebenta, siapang jong ni Simon kajia ayu. Bat uneu Simon. Henry fitep na ayo pati oblay. Oblay juklet ya kajing le bah kajang pi ke baret ro. Lamda ka don ngani ka dekot nganong tep kajia ayo badu Simon. Gine pet ha ngani ka por ha ka lenong ka bakan rio. Jong ka stish kinong room. Room kan rio kat lai. Tu kublay ya Rufus, ba yu balajiet hau try ba ya khmie ju ba jonga. Ta. Rufus, fiok kertang tu, udah kun jono, But Paul, ukot ayu ya kekemi kejeng Rufus, kekemi jono, udah orang ni, tu kublai ya Rufus ubalajit hau,
ya ke kami jong udah pediang ya ke kami ke jong rupas namar hang ne kat kem ke tradition kam dai ke historical fact ke tradition jong ke church ki ong bo Simon ulayap hada ke yeng jong Simon layo jing penem hau Jisu amen uni Simon ubaang ngan yai lait no na uni brio ulait na ka bentakan yam jong jing lait Handrai uneu Simon kayeng jong u kayo jing penem. Dai nama kata la ngestunat bada ong sendan ang ni. Bau ong urupas udai bau kumno. U bala jiet jong o. Namar balai ulang bala jiet. Namar kupa u Simon umdai bau jiet rengkat bau ba ya kedeng pena. Kadai kajing jiet ke jong balai. But ki church tradition kiong bau udai u Simon u basdang ya ke ministry hapo kerni. Hangte hapo Libya. But day namar kata upol udah ai kublai kerpang geng. Ya kene ka long yeng but ikene ka kami. Namar kene ka long yeng ka benengkong du ka priang yu Jisu haga stong kerni geng. Amen. Pilngo namar une u kamyo bau Jisu un dwai ya u Jisu un ye keren ya u yo ye ruam u yo i tang ya kadeng pena bat ulayo jing penem geng. Kata, kadai, kabor, jong gading penagen. Habang ngabat mapi, ngiyo, ya gading pena. Kan mau, ngiyo eka jing penem. Kalau sai nong gabaar, tu ini pek. Kalau sai nong gabaar. Dekot kabakat lai kat sah sobha pulilem. At ya piken kibala yap no ha jing ringkang bat ha jing bam ot share ka do jong pi ya pi ngong. Ula pelong lem bat u. Habala mam no yangi ringkang jing baro. Habalala pendap no ya kekot kejungkular beratho hakiniam kirukom kebala yele persya yangi kebala long persya yangi bat ulaweng no ru yaka udah sanar yaka hagading pena Nang ta pelir dekat bakat san. bat aba ulalau no naladi yaki sinsyar bat yaki bor ulathat rong yaki hagapau udah risa halo jeki haka Pi hang ni ke Bible kada keren syai. Bahalor jong gading pena ulah tat rong lut ya kita. Bat ulah saanar ya kata. Bat gading pena ke kalalong kata ke jaka jong gading penem. Bat jaka jong gading map no ya ke pop. Bat ya kita kinyam kirukom baro la saanar lut. Amen. Dai kata kum ki Kristan ngem dan kinyam kirukom. Gidan tanggawai gading pena ke penem yang abad ya pi. Amen. Dai namar kata sangat bahaya ngah ni. Ki Kristan hak kata ke first century hadini Jisu la rong no kimbu re ke durding pernah buat. Ki tieng man buat durding pernah. Namar ke durding pernah ke peni ya kata. Dai kata bon sen ki peni dak dak dok ha. Dak niu dok ha. Baki dai ki nong buat jong Jisu. Namar ke ding pernah ke por nong kong kamlong. Hado bakan dapoi haki snem kendai po EDA hangta kisdang menbu dak ding pernah. Hanai berbor kibu dak dok ha baki nong be. Namar ki ken maulot baro ya ka kamba bu Jisu le lamba artli ke dok ha ban besar sana jar ngon. Te kibu be dak kata kadur. Kapa men lai thu uni di Kristan. Namar ka ding pernah ka pen i ya kata. Hanai kat ka por baka yat kisu thu baka dai ka ding pernah ka dai ka bor. Amen. Ka ding pernah ka dai ke? Dai kata man ka por ba pi pet sa ka ding pernah. Aku apa nong pi? Pinyo i ya ka bor ka jongka. Amen. Para habang iba ya ka ding pernah ka peni yang i bangi surrender le. Namar uleu Simon ka will ke jong ulan ka mon ke jong u ka dai banyai lat. Hari kani ka ding pernah ka pelong yo pan bod yo Jisu. Kan mau da ka mon jong aba jong PM ni kwa be banyai lat. Ya ka pan bod yo Jisu. Hari bang isung tu ya ka bod jong ding pernah habang iba ka pelong hangi dai tang yong ne ban bod dai pat yo no. Amen. Ki briu ki baba ya ka ding pernah ki bod yo Jisu. Amen. Ki bod yo no. Yau Jisu kan. Para ki bod yau tau Jisu ki tip namar kani ka ding pernah ka le ayu namar ki su tu ya ka bod jong ding pernah. Ngong pi ka Simon udai ujiu. Hari pin lengo ba une ulai sedang man ya ka ministry support Libya. But ka ying ke jong o jeng penem. Hadu ba Paul u SEOC dia ladi. Ne u penia sno ya ladi bat ka nge yeng. Ba uda ong ya ka tengah ke jong Simon ba ka dei ka kemi jong a. Ba uda ong yu tau kon urupas ba medei bala jet jong trai. Mila dei yu.
Namar usuto bakani ke yeng kani ke balajiet ke jong utrai. Dia kata upol uang yang ni ke bentan naga Galatia nong ke baar dekat ke baar po tong ini ya. Pulih kani ke pol Galatia ar po. Lasa nar pna yang alem ukris penban nga em. Nrei om banga shu nrei ukris ken em hanga. Fi upol usuto yang kani ke bentan. Berapa usuto ika ding pernah em uang ba yang nga ladai bansa nar pernah. Fitem hak tu keski habau Simon ubah ika ding pernah. Dei ubah nam tau Jisu. Henry usak senon ya lade bat u Jisu. Paul ni uang yang nga lasa nar pernah lem baru kes. Beli fitem nganget uyok sengok bahasa pang Simon. Namar hang tu ka ong ba hadin ba Paul lastang man hadin jo jing pen baptis ulek sanok sya Arabia laisnem. Kidon ki tradition ki ong hadin kata-kata usak biang ni. Kebot ke Arabia ke janpat bet ke Libya. Nganget uyok sengok bahasa pang ni Simon. Pat ukeli nganget tarai ule ayu ni ubreu. Uni ubreu uba ya kedeng pernah. Pat usuto tarai uni ubreu tu berita uba. Ulah sa sendan ni ladih kedeng pernah. Namaru kelalong unong elap yo Jisu. Kani ke pelong yo Paul roh Galatia pernah. Yang ala sa na pernah lembat no. Penpa bila dia pernah atrai la sa na pernah yang lembat me. Mentang em om syuk manga hare me em hanga ken. Amen. Penpan em om syuk manga hare ukris ken yu em. Pelong ila dia ya kata. La sa na pernah yang lembat no. Pada ukris. Lemda yang ila sa na pernah em. Karena dia kata hap sa nar ke keti jongi. Ya ki kecak jongi. Ya ke cingmur jongi dia penpong pasingan. Ya ke kerung jongi dia pendung namar boleh hitam. Lemda la sa kum taem. Haka bakin zaman sim. Kakti kan melien ban keneri ke besnio. Ke jingmut jing perkat kan perkat ke besnio. Kakpo kakwa ban bambe ke besnio. Kakjat kakwa ban pet besnio. Polo ang la sa na panay ngata. Amen. But wong lamar hangta ngayo ya ke jingem kaba temai. Day na magata nakajuk Galatia shu ong lunong ban rio dakat bakat sao subha pulilem. Nrei ngan daladi ngan om le thau brom nrei tanga kata kading pna Jesus bo trai junga. Wong gumno ngan le ayu. Le thau burom ya ladi. Nrei tang ikai. Tang hakata kading pna uji sukres ken. Uba utrai junga. Da ubala sana pna ya ka pertai hanga bat yanga ha ka pertai. Wow. Kani kadi ka ngalau nang ni ka dekot kalong very powerful damar belai ha kani ka dekot ka keren. Kau bangan le thau buram hang no banta ada laj no e kading pna. He kading pna ka jong uji sukres. Pe bahanu udah mention belai udah ong be kading pna uji sukres. Namar hading pna mdai tang uji su bayap bulan bon ba bayap. Ada uang kading pna uji sukres. Bau trai jonga. Da ubala sa na pna ya ka pertai hanga. Pitu kading pna am ka pelong ba ka pertai lalong bala sa na pna no. Bang nginem em syuk nam ta ka pertai. Nginem da nam ta trai. Amen. Haba pipek ya kading pna sutu ya kata ka bor. Ba kading pna ka pelat yang inang ta. Kading pna ka pelong ya kani ka pertai ban sa na pna. Simon bite bak por bobot yo Jisu. Hangai. Hoi ka kam thọ luôn. Ka kam thọ lut. Ya kai ka bolong. Hai la thọ lut em. Nga perkat kai kan long tarai. Ada batai cucu Jepang ka jing em jong o. Namar ka Bible kam dei nam tau Simon. Kadai ban batai Jepang u Jisu. Amen. Hanai une u Simon. Ubot ya u Jisu. Hangai. Haka por besar na panai Jisu. Wala ban naman dengkong ukwa banyai laj. Wala banyai laj no ngangai uklam nang syu banyai laj. Wala chu ngap ya kai ka bo Jisu wang. Bar kham ta mai abo sngo ini kan tin le. Ta telestai, okay? Ong lamat nga ta telestai. Fitip kamu niyo. La pendep. Wow. Haka Greek ka bamot. Lasio yakador baro. Tin ka jong blai ka ong. Po Jisu shim ya kata ka chaka jong apa jong pi. Dai ka tau ong. To map yaki na bakam tip ya kai baki kile. Kai baki kile. Usiu ya ka dorba nganong yapi. Baru pan map ro na ka benta.
Day tang nam taki Rom kisipai Rom. Day tang nam taki rang ba ling do day taki Parsi day tang kita ki badon hang katu jaka harem ta jonga bat jong pi baro upan map geng. Kabor jong kadeng pana kawan ra ya ka jing kelakeng. Dai namar kata ngangit usiman uyo ngaulut ya kita baro u experience ya kata ka jing dum ha kata ka jaka namar uladan hang ta u experience ya kata wang kaingini ka jia u experience ya ka jingkat no ya ka jingka ha ka temple u experience nganong ifine ngalaman of yo mat dalade ya kata ka jingkinyo jumai yo ya kata kiri ko jang ka Old Testament wang kaingini anong fi ubriu ubala yo mat jingker ku na ka ding pna unum la ban set la ka jong ka sentur kalam daya lap chapang jong ka ding pna amen kidan babun kibriu kimian lap namar kimpat sutu ya ka bor jong ka ding pna uneu Simon nganong efi first hand experience de ban pai wat ki senran ki jong u Jesu ki kalam yo ya kata ki apet lut mau de tang mau utip bagato ka ding pna ka kiakat no baling ngaw ra man kemene kindiat sapang ka ritual jingle niam namakani ka meet ka jong try kam dai ka jingle niam ong lang bat nga ka meet ka jong try kam dai ka jingle niam harai ka dai ka jingem dai namar kata Petros ukot yang ni ka benta hakaway Petros ar pusat hang ni ka ong ubadaladi ula ba no ya ke ya ka pop jonga bat jong pi ha ka met ka jong halo we halo kata ka ding bat haba ula yap no hakitaki pop jongi bangin yo ke shaka hok nang ta uda ais no ni kini ubada ka jing jam snam jong o la pen kia ada fitip ya ka bo jong ka ding pna fitip re ka bo jong ka jing pen kia amen dai nam ta ka ding pna ka kren ni ka jing pen kia ka ba pisim mentai ka me jong tra ka kren ya kata nama pisim tamar jong ka ding pna amen Manong atrai ngengek kanwan ra ya ka jing pen kia ha ka met jonga chisin bo briu la like na ka pop siya ka hok ka jing pang ka deban kan ria ka jing pen kia ka deban wan amen ha ka ni ka singa da pidon jing pang kan ria na nga namaru Jesu la ba ya ka pop jonga nga pediangi ka hok ka jongu bat lamba jing snam jongo ngalalong balayok kia amen ka ding pna ka mo takini Argentina justice and mercy. Okay, ke justice and mercy. Pop udah baniap kata dia justice. Utrai ngaku apa nong fialo deh pernah upeni, apa ublay upeni ulah thok udah peni ke justice. Bodai baniap dia kata Jesu yap no aja kajang apa jong pi kata dia ke justice. Ngi la le pop ngi dei hok baniap, bat ngi la yap halal jong deng pernah lasa na pernah yang ngi lembat no. Bado kres kata dia ke justice hari ka peniro ya ke mercy namar ya ula sa no pna ngiyo no ya ke jingi senai amen ngiyo eke ya ke jingi senai kan ma ba fi pe ya ke ding pna ya kata ka hok ka jong play ka yeng bat ka wan ra ro ya ke jingi senai play ha ka jingem jong ha bat jong pi nga ma phi ngila ki priu ki bala le pop sisa Kajirang kang ke jongi nganong ipi. Tentang ngila kala ka bamut ro. Kijing mut jongi kinang perkat sniu hi. Tentang kijing melin jongi nang dei ka basniu hi. Kijing le jongi tentang kanang long ka basniu hi. Hare aingo nam ta ka ding pna. Namar ka peni ya ka jingi senai. Amen. Dei kata, yo afidon ha ka ni ka jaga fi ong pastor. Kadang ka benta ka jing em jonga ngatelat. Wan ha ka ding pna ken. Ong try ngatep pamela pa ya kacing telat jonga. Usimon uyai light. Yo don haka bentah haka cing em jong piru piyai light. Hanrei try uyai keren bet yo hi. Don na pi hom kwa shu ban chakri yo blai. Hare man sim jong blai ai lat ya pi uwan ban yai keren ya pi. Kum kita kisi pai rum malapan bor Usimon. Usimon uperkat ngam kwa ngatarai hadin nong palay nga ong kumta. Tisyang nga day man babay na marbalay bitip. Kajing ba? Kajong Simon ya kading pna. Kapan ya kayeng kajong
kapen ya ka yeng pitep hakapor jong ki rom la fi pule about the society hakatokapor kan mau ka himarom ka klem kamda menu penrem ya ka himarom ki himarom ki penrem da de la dehi namar ka jing shongka patar ka jongki ka imlang ka salang ka basniu ka jongki pakiong baka himarom dala de ya la dehi kapan kelon kakiong ke imlang salang hakatokapor kalong sniu haduk kata-kata hei bakam don ke jing long hok but ki jot ki kon samla hakatokapor ki mabun ba hari usimon hakasngi ba uba pitep nganget usimon uba ya ka ding pana jong jisu ujisu uba ya ka yeng ka jong usimon gan haga klip mat nga mo pi ngi ba ya ka ding pana ujisu la ba ya nga ba dia pi ba ka yeng jong nga ba jong pi amen manganget dia namar kata la to sepang kani ka long yeng bat ya ka tengah ka jong o kidan tang sau teli ki khot sepang jong u baro lightly haki gospel bat ka way hsti ki nong rom hare ka de tang sau do khot ka long ka bor ba nam ta jong nga ba jong pi amen la nga ma piro ngi long ko malong usimon utrai un pen kalaya ka yeng kain dai kata hakan ni kesingi opi ong pastor ngatep ka yeng jong ka jot ka yeng jong ka pra ka yeng jong ka memhok ong try ngan ba no ya ka ding pana ka jong me